Medofo me ma kwaba e de ba emergency Ghana TV eso. E da twede amponyankopon ase se o de enen so e de afemie. Medofo me didi se bibia boko e wo bibia o hyen bibia e koso kama. Na hyen se wiase we modie obi hia moa na waboa no. Ene story ayen saka e wo fidiem hase no. Lebi e de nasem abedan hinini e wo Sompa TV na medofo asema abemu ya kan utie mu nsema obeti ni suo medofo beti ni suo ebeba ne sen e na papa odo be wiase wemu ebe na adwen se obepo asemben e na ebeba ma papa ono a do ba asase we so no se onka me manu mu ho onye me ba ebusia eden ene beba papa ebe kasa nti yenseme no yenko nikohwe video no emra ye ba na mabedi wadwenche e dia fast mu because asemu edi ehu ankasa channel so be subscribe na wa like yenko nikohwe video no emra sisi. Number 1 Edwin kono na Edwin free ba esuhum oba ne kontonkro solo Edwin it is say Nyame adom ohoye Nyame adom ho ye fa etu hu me bacha da bi this oye visually impaired bacha kra me oben me hu say ogina me o fe how many years 25 years you who call here sorry sisi are me ko Pentecost are you praising hallelujah no any we hu here say me memo aka bia nra na ofri suhunu bai baba no wa medu ntem wo bai na yapon na me pe ba bi ma akoda he Kevin no fam se samle me ska na odi ko buku hotel no o ka se ni wurafi fam se samle me ntem bodam baby akoda e no mo ye wo kama bacha yo tie na wi ana ye ja akwan na akọ bacha e di asem na do na Edwin bacha me hiam wakakra die di kan everybody na hu se wani hu na de kabe 6 years and I'm not mistaken 5-6 years because me kaise na mo class 1 ti a chepa na na hu na de na me hu o board so nti je se ya try your clean na your class na je se me trim desk ko jina board ni Kevin wife am se samble me uhini mu ho kasa me dofo nti me ben board ne sa na metimi hu na ya ewo board no so na textbook no so ai bia omode amato amayense ensua no eno so mi hu nti na eho no da period ni na addition nya makono because mi hu na wo ma me man mo yesen bacho ye 3 ho na epani bacho me na me epani e ma sen oba ba ko be ma na ye 2 aw wo ma me no papa nyina wo bacho ha mo na se wawie JSHS ana bacho ha ti o start tertiary bacho lebi na o pass bacho ha me apply for me person me nyan some training to me apply for one media school Accra na me person me nko o person o ye journalist bacho ha etika school be na o person o ko me nya admission wo Top Man Multimedia Institute or na ho no obi a wo ye visual impaired no mo niema more facilities accommodate persons with disability abi je mo ma fra Borgeria ma me ni bra ba na ehunu kwan ne me fa so na e ba sa se no awofo no de na wo mo ya fa ho actually this year assistance no make us me ni family bia mo support for now ade me ma me is strong when it comes to health issues no ma me ntiapo na papa nso e ono so disown me o papa disown you mbacho ade yo so ade I want something there na o can as problems in your montina na me baby esi ehu se o bepem wa o papa ono sabe na sene mu ba no na o twe amanso obi asabe ni frani a onu hu ade a wo no ade no wakoye ni frani nkotobo ni frani nko pira obi ti dia na wo ye ya na opem asem
oh bachelor bi na etine se oye ade ana se ne different ntimi ade we npa oye sofo ana oye ohene da bi onye ohene na ye de edibre oye sofo Edi asobe musofu mbacho na ngasa na sorry wati asori mbacho asoni din de say utadi ade dan ya je say ono a wona sorry mbacho ai nipa wom nipa de omen sela nimsa because obi a papa te what sole o yesofo de na ase ye mo wa de anu ode ne sembo bet no hu so aba TV so ai hadwen sisi ade so se men kan ma honti no me fa ne se no da so ware o ma me bacho de bi to awale fofo bacho han enu mu na ekofa sa issues no ba ya onu nya issue no na je so nso ye ba pani so ntwe enya ne sa se me ma me kan se me ma me wo mental problem oh kafra me ma me problem no na enye se me papa nim nti no nim ansa no ware no se wo sa mental issue no ewi asem ensem ne dia se o kan eye Edwin kabi why te se wo mu a wo pa ne se wo be ko school no bacha Ewrade Ghana fo na wa sorry Church of Pentecost je se we de nka ya de keto abi o wa ma o maso ate bacha no me se de presiding se de and now so for na yen local pastor no so na me kwa so by then na I said na the way am my dream ni ade ntina nyama bebre ko so metim ti yen Ghana Blind Union Sunun district resident na linke yan sa so for na ma me se ona me nkasa na me mbra sorry na hu ni se bibia be fine go do time bia na obi be na otimi hu ne de nka bi kro nya medical assistant papa bi anka ni betimi abie o na Edwin wo ni no watu ho na mo makọ ho eya amade ne kafa ho se bia chance bi glaucoma na ye treat ya ba mo chema glaucoma ni cure ntino the only thing is the yawo ho no betimi maintain no with medications anya sa dia just ne yawo ho no bedum kra ntino for glaucoma they I don't know say bia that should be na solution be ba dia tunia be ma na onu su di wachi no eketwa no onu su ye de adwuma ba cho onye adwuma okosko ti on de o papa hwen me ne minua ba na on hwe yen biem ne odi machi ne yoba onu su ye den onu su kosko ba onu su o ye den no survival sofo bi na sponsor no wiase ben ya ba ni sei akoda brantia ne ho ofese se be ne maame wadwene mu ya wole wasini pon no ono akura baabro akura cross no ase ka shoko etwi fam no ya grace wa hanko de atoso Kevin ye yi ka shoko ne cross ne baabro gusu etimi pa obi nim de asie de ti die ne beba se wo ba yarefo senti onye wo mobo ti abasa omukwa so dem e bi preaching na ye omukoye e kire nipa Yesu bebo na wa makura kama no ye gine fom ha o na mo ye dem adidie mu ni ade so Edwin so far me ne me ma me fenati nti medide na ye den ndem ka se eba se wo dream se wo condition na wonya moa ne ade na ene na ma ye link of no man because me ba ma dream kra se committee suicide go wonya moa ba wa dream se ku ho awrade abranti fefe say ma me bi o ti ben me na enwe bia yanko hello diodu yeah mama me ti on ka se na bia ko me hu ye me nua ba ma na nso oh nyame adu me we pa yo diodu uni aba mi nua ba ma asema da me table so
Abrante FFF bi o se friend no Edwin den kono o so For minimum, sir minimum, madam for no. na Even though na say o didi matemba me me boni ache no. oh Borgeria facha no na wa depression ha no oni am na story na awrehu Yeah. na Borgeria kwa be na ye be fa so a ye betimi abo no so person ko school of journalism school. I think journalism school no girl be ono so visually impaired ono so akobi. Enti se o person ko a o betimi akọ bibia ni wa ontimi nya ono kwa mpo de fortunately no o san ehu ade kakra. Enti se emwa bi wo a mo betimi abo ana mo one. I think this is not the first time Matty said all cut the bisao radio so much in cow bisada. Enti se mo do ha na mo betimi abo ana mo one because meaning say or you late blind or by school the propose school were blind and or by kwame sata no me wie kra dada enti eche no ana call or to aso okwapoman school okwapoman school no and also we I think 2024 to we na minim intia on to aso di se mo do ona na Borgeria ni papa no unim ni papa no o se ni papa no yesofo. In fact, minim papa say official. I've heard him on radio station here. Now on the I think say maybe who WhatsApp group him about the link let you on the papa no enya some banter but maybe because me papa no personally there na but say modu one mo beti na bo am there. And o say am say ne ma men so mental issues. Yeah, and also I say maybe the first time me di hu na madam bi your friend Jefayu onu join me madam for me ni na e call le go na mo no so na me di hu guy with I think he said the same thing to me say me there nyame kan say mo bi na say bet na bo ana because on ka say when you agree kura say o pese o ko school no e agree pa because on say yam ko fo bebre o ha oba kumasi oba no mo nam O mu jire jina Argentina eja mama ni wonu ntina but what me nya adwin say o pese o ko school no be bi na say mo bi na mbeki na bo na mate do jina so Edwin e di ntina odidi Borgeria atem issues bia pani chao na so sina boga me say wa fa che me o me dia chao da say me fan che wa enka ebia kameto bomb wa me dia che ontina ana minim say that issue the entiase no unya ana nke say frame na utie me side of the story asa ya obe en why but me fo bi wan say mo shemu di odu ya da sinti ya behwe me why be pe na wada Roma school kro na wo kan so usi school ne friend say top man multimedia di odu what o nka yeah top man multimedia omo Accra I think I don't know if I'm for program be a kind of king kind omo no produces a show no omo no bi o ye visually impaired no omo facilities a omo betimi accommodate no guy be call on a friend of package Advocacy omo you know partially blind say we are I think omo betimi package up all there we should betimi call omo bo ano mate enti egu so ye be pe e be hwese be emwa de be bo ano na nyame ya doma bibia ne e be ma wo so ahunu mu adanse enti because ne nchene ni pa na fe adane nsem bebre okay me we message mamumu ano material du e da se pa okay oni abe ma diodu eye Borgeria blind historian ene yete se o kirem se onim Edwin akono na nasem na wo kan nyina ye no kore enti yesre ewiase ne Ghana fo am wo hwe on pese obekwa akoya ade soa na wabegina kwa ho asere sesika adwene ne wo ho nimade o pese okosku be nsantwironi ti yemwa no obia wo mwa o pese oboa ye nuan number ben ne yede to so number ben IBJ number ben na mode to so na yede aboa no Dr. AC Ajiriba doctor ni so awona mani so beto wani mu admission no mse say fees no
fees in any hostel. Can you deny 14,000? A canning in 14,000 hostel any fees. Na fe no ya pedi ube any materials are ube here. Laptop no money ade. Doctor esi ejiriba kande tag doctor mami o se nyame ani nua aketo aba o meboa me ene emfa ne nko na wonko suku Ghana fo wi ase abrochirefo amohwe yen obia wo mwa Edwin akono ne maame sebe adaka na se atu ama ne mafifra gu ama ame no sebe adwene no enkreke osini mponso akura baabro akura cross miremudi ase ni kom ene ne bayi twiamanso awale fofora akwale yenti ese mema ne bidie hunu sebe e ma fofora ye mane ye busuafo ni ato yegubola so obi nim de si ye de nanso agya ba went brante nchire mu no allegedly eti obi owo mo bi anamba ne ye 0541 126626 0541 126626 mo amo me number personally ne so mo betimi a contact me o se admission ni hostel no ye 14,000 materials bi no ne ade a o de beke ka ho laptop no ne ade mo amunim e mo anim sem de obedie ne maame obeboa ni na ne maame so se bi na dwene ati ni nua no e odi na chi no so osofu bi no no so adopt no wo bra o mo papa so ye sofu o mu he no na de a mo mo ankole e bufu nanso ye moa na bibia anye kama Edwin what's the try to plead na ye de show no sa na ye no sole anafe ancestor no beba na ya fro na ya hwede be enti enra wa beda mpese mi gya kwantem ha to hum kwanwa na akofu VIP se ho nenam do one was ai yo o kwa ye say o ba je o say VIP je o say 130 January ne na de me so maboka 130 hey atiatina bra ono so ese metwa ko yimi pese bra ka ne bra ne nya ne kwan no wonko eti Edwin plead na nya kwan ai na mesre wi ase obi a ohwe me o tie me ne se mesre ma momwa me na me ni so ade hu na me de ba wi ase no mentimi achieve mesre Ghana for ni obi a ohwe me bia nya me se na wo de ne obeden wa ko VIP enka mo na momwa me na mentimi nya now the nuko tena kanim wa catch driver ne say na Edwin udu suhum na usi e o station abetu akofi metima ko me si run about moto ntom du be kofi ti wo ba ha no maame ni say wo ba ha there be nkanche but maame na me se obo amene de makran se me ba kumas yo asemo asem papa so papa do ba wiase we mo ebe na adwen se one onhwe wo biom edien na edi sa asem no anase sa how no ebeba abemu yi or going through a lot to the extent say it me ba ni chimu say on commit suicide yawe hosem ba oso opemwa intimidofo se mo bi wo ho no ma obetimi di aboa na yesre na mo aboa no na nka bibie timi atodi esanse na asem idie yawe hosem ade eda na ni sisi opese oye no yemoa no na ade esi na ni sisi opese oye no ebe mo man because papa ne de ye jano manyame sofu mu a na wo yesi ade na obetu members fo so mo nso ye de enye sofu mu a na wo ye obasi so bampo you bibi mpo a in this condition no na ye say papa no ka se onka me manu mo ho ana se menhwe condition wi owo mu na de na ken se papa no ka try ka so be ka sa asem no ka de a kire ne ba no but akoba ne sa nti mwe bia ye wo bia no de beboa no na ade esi na ni sese da chi oye no nso ontimi enye awofo no yesre no matter what awba ajewo mama nyam adwe se monhwe mo ba anase na wonka me man mo ho na wo yesi wonka me ba awofo no yesre mo
yɛsrɛ because saa nyama no kind of trauma ɛde nkɔla ne femu no nkɔla ne pɛ n'anim nti awofo no yɛsrɛ mo ɛde nyame din srɛ mo saa nsɛm no ayɛ mɛma mo nka nkyɛn nkɔla no sometimes no do stage bi nkɔla ne hia mo papa nti woyɛ wadwen sɛ ɛna wo ka me ma no ɛna wo mi ayɛse ɛna wo mi ayɛse the kind of pain bi ɛbrɛ nkɔla nti awofo no mo nhyɛ no so ɛmfa ɛma yɛ aha ɛna mede mo ebesi na meka wo sɛ aha egusu ayɛ emergency Ghana TV so me dɔfo subscribe na like na for comment nso ɛba comment section na ase na hyɛ nso ɛmfa ma afofo no catch mami esi ɛne sen ɛne me din ebusia ɛbɛsa nso ɛde nhyɛmu ɛwɔ ha bi